Saha sere andoydu eygetiger. Ütü günnen radyanistiyatçiler saha sere andoyduydu terbiri oçarattaq taharıtın isteğet. Bugün bihigi sürdäq uratıl jittaq olurubut, bilergi kurduk biriler bitiger araz duydular golora saha jonun kıtta kepseter bollaqbıtına bugün çorapçıtağı fizkultura onu sport institutun выпускнига у сахалы саңарар Монголияччата Эрдене Ванчик батбатары кытта билсияккат. Ütü günnen Эрдене Ванчик En saha siriger çorapçıtağı fizkultura onu sport institutun biterbitin Jenyahan bastan saha siriger öğrenir sana qahan kilbitey. Мен экеринча хетте сылга амбаста саха сэрэгэр чурапчытагы физкультура онна спорт институтунан келбитим подготовительный курска. Онно мен студентта курдук международный договорын келбитим. Je an bastan kelen baran bihidoydu butun kaydagılının. Bastan kelbikке je tuğara kattar bağlar etleri. Амбаста боланан мен саха сиреден, честно говоря, билбет келдим. Онна мен тренер Михай питте. Саха сире ынрык учугай город бар, чорапчы ден. Олан батыртын олахын дебит. Онна амбаста тейдим минус 4 градуска тейдим. Миха даже куртка хоқ келдим де. Ырхым байеден. Онна телефон связь хоқ. Родителям kita вообще не разговаривали курдук. Je kıhın kelbikki hiyaqa bihitımlı bit kıtanaq soğuz bolaqtaq. Je Erdeне Ванчик bu bilegin sahalı kepset olorubut, en kaydaq sahalı sangarar güveremekkini. Yatın nomuk kihite öğreteriger kaydaq tıla bitti hanatın, onna Mongol tılın kıtta maygınlar ülterdaqtu. Амбаста мен ночаллита хоқ, сахалита хоқ келдим. Онна чорапчыга бары сахалы кепсетир. Ол ен амбаста сахалы кепсете өрнетим. Шуе отта. Конечно, амбаста ырхымбай. А так монгольский сахалы тыл болан сүрбе этте пороян майгыныр курдук. Мен сана бар. Амбаста болганан чем ночылы сахалы легче было. Онна сағатыл білер боланын таварыстың кітта чорапчыға барта чорапчылар короче барта сахалы кепсетлер олын сахалы кепсете начал. Erdeне Ванчик je студеннабыт кемнерин туһунан кылгасты кепси түйөңдү. Оны билеген ордук тугакта саныгыны. Мен горжусь, конечно, чорапчыға амбаста өрнеттим. Тогод якына чорапчыга саха ден тохомукки ден барта чувстводан бүтетим. Балыктагы муз хая инкурдук. Бары мен отна курснектар саха сирегер албакты баллар тошугай улели хандастырын. Билген даганы отна курснектарын кытта групп чатка общаюсь инкурдук. Ады кырдык кихи студеннабыт доғотторун кытта қаһандағаны сибэһин быспат быһылаах. Же оттон билигин манныгый тарыкынабын кихи бетин нигер туар сыл туруруннагана ол сыла туоларыгар санаатын уран турун делир. Жан саха серигер үеренен олоқпор тугуси тестимди саныгыны. Амбаста чорапчыга тейді қына, конечно, тымны, уна тыл хоқ, ырхын момент әлбәқ бағылар етті. Ол кенеттен 2 курска, 3 курска хайдара Монголияга курдук чөстүдатым. Барта майгыныр культура, она сүрбәтте процент тылын курдук. Барта даушугай таварыстырын гитта. Вообще чужой хилчаваттым курдук. Монголияга хилчавым курдук. Хилчаватым. Она билген даганы мен Монголияга хотя оларабын даганы чем здесь больше мне друзья. Саха сереге тем более чорапчыга баалар. Ол ен барта ошугай. Эрдене Ванчик саха жоно саңа кихиникетте билселлеригер кантан төрүттәгин жонун сергетин туһунан ыйталаһаллар. Жен бэйэн же кергени оны төрүппүттерин туһунан кырадык кепсең дуа. Мен кергеним болананы Монголияга
Мас тардыгы федерация президенты үлелир онна Михаил бар. Олхан ого олым буланан 5 астах, кере олым буланан 2 астах. Онна билигин оратителга, көчөбниктарга ити скачка коин соревнуется ди. Коротые бадда. А так, конечно, саха сиригер урнен будрен баран билигин Монголияга олоробун. Тон мен санабар саха сиреден мен 2 сородино курдук саныбын. Мен мой жизнь связывается Якутией. Вот. Же саха сиригер аан бастан үрене барабын дебиккер жонон кайда кылымыттарай. Мен болганан семьяга хами олахын огобын. Олин Монголияга көрөчү воспирина то, что хами олахын ол болан бен билер курдук. Олин мен бен билдим. Чорчага бардым аста. Уна 12 опсинан 12 сыл үрнем будрен баран билигин Монголияга улели чабын. Уна мен бирге турубут вот сестренка Севфуга име үрнен 4 курс болла психологияга. Балтыгар эме саха сиригер суолас битебиккенди. Уоннаттан бэйэн каннык спортунан жарыктанаганы опсайынан Монголияга спорт садитыгар төһө болгомто уруллары. Мен болганан бен күнүл түстөөгө 4 класстын жарыктанатым. Уна улахын успехин хохын күрдүк. А так международный турнирга 200 призер болан бүтүрдүм. Монголияга чемпионат Монголияга өз призерин күрдүк. А так Чорупчага физкультурный институтка 4 курска короче мастер жарыктанатым. Уна амбастакы андойду чемпионата масс рестлингага Чокскайга коротка агон келега өз призер болдум. Ол кенетин Монголияга келген мастардыгы федерация арыта. Она билигин монголский командалар билигин бу времяга Өзбекстан Алмалик коротка чемпионат Азияга кетта хилчалар. Она мен кергеним эмен хилчалар. А так Монголияга спорт сайды ушугей тогот якына Монголия 1 миллион бар населениялар. Она Олимпиадага учугей кетталыр. Бартошугей дальше будем развивать инкурдук. Саха төрөтү спордун мас тардыгытын элбагдойдуу бихиретилер. Бу Монголияга мия тарганын эрере истерген аха чугей. Онтон энди бэйэн бу Хотугулу Ленги федеральный университетка магистратураны, онтон аспирантураны билербиккен, жол туһунан кылгастыга мия ахтана харгар көрдөһөбүн. Мен 2-нче хеттеске, 2-нче 10-үскө Чорупчага бакалаврдын бүтүрдүм. Ол кененден Харазо Севфу Чокскай городка Севфу университетка магистратурга кирдим. Вона 2-5-ке бүдүрен баран Харазо эме аспирантурага кирдим. Вона 2-10 сылга бүдүрен Монголияга билигин улели элжабын. Әддене ванчик же билигин бэйэн тугунан жарыктанаган инникитин тугбуланнар баалары. Мен билигин Монголияга директор Центра спортивной медицины наукага улелебин. Монголияга бары эти сборный команданан лечебный, вона научный тоонан улели жарыктанабын. Жэйэха бүгүн бу бири-битигер сөбүлэһэн кыттыбыккар сүрдäҕин мактанабыт. Онотун бириби бүтүтүгер эйигин истер саха жонугар, доготторгор бэйэң багасанаагын тиэрдэргэр көрдөһөбүн. Так, мигин истер уна сахаларга урай хал булуктун мен экис тойдум сахасире олин мое сердце, каждое мое движение за Якутию будет. Билигин ырхым времяга болан турар. То декна мобилизация хаңалан баран сахасиретін ныргелбэх
Жоннур атын дойдуга барар элжалар. Она мен товарыстарым эме келе бара элжалар. Быстрее бы это время закончить, де. А так отору сахасиреге тиебин, чорупчега тиебин. На бари хахаларга оруй айхал болуктун. Мактал. Күндүз тәтчилер манан саха сире аан дойдой кетер бири очараттаах тахарыты бүтер, болгойын истибик кетер мактанабыт. Бүгүнгү бериге чурапчытагы физкультура уаны спорт институтун выпускнига, у сахалы саңарар Монголиячата Эрдене Ванчик Батбатыр ылжыттаата. Берини белемнәтилер Екатерина Голикова, уаны Галина Жендринская. Аныгыске фирге көсөккө дери. Итиллибит ие сири илге тыыннаах буолар. Төрүттэммит түөлбе сири төлкө куттаах буолар. Каяда сир ухугар аргыстастын айы тыына, каяда дойду боругар арчылаатын алгыс тыла.